Hapa mko Virunga, marché central Virunga, ndani ya bureau ya ba vendeur de poissons salés. Kikundi inaitwa AVPS, Association des vendeurs de poissons salés. Historia ya association hii ilikuwa ni muungano ya wachuruzi wa samaki wakipendaka wakajinire fasi moya kwa kuona gisi ya kuwa na tetea kikundi ya wachuruzi ya makayabu, kwa kuwa ni kikundi ya watu wa pato ndogo. Kwa hiyo tukajiunga tangu 2001, tukajuka tangu 2001 pamoja, tukaenda kuleta tukapata stati yetu, tukaanza kuwa nafanya activite yetu ya samaki Goma Ishasha, Goma Bunagana. Hivi tuko na ngambo mbili ya kwenda kununulia samaki, ndio tunaisha marché d'approvisionnement zetu. Ndio basi kuzungana. Mama wasa watu walibana bazaburi abie kwa kabisa. Bango kutubasomera kandela kati. $35 ya zetu. $35. Tuuzi ya makayabu, tunatoka hapa, tunaenda Ishasha au Bunagana, Nyakagoma. Kuna yenye natokea Kenya, kuna yenye natokea Uganda, nyingine natokea Nyakagoma. Alafu zote zinafika ku frontiere ya Ishasha. Njoo pale ku frontiere na shit tunakia na magari kutoka Goma tunaenda uzia pale ku frontiere. Sasa tunamaliza uza tunakia nazo ndani ya magari kabambi mafuso. Tunakia ku marché yetu ya Virunga. Tunaanja pangula mu motogari tunatia ndani ya madepa alafu tunaanja uzisha. Makayabu tuko tunaushisha na bei tofauti. Unafatana na grandeur ya makayabu. Hii makayabu iko 20 kukolima. Ndio. Unaushisha kwa bei ya $45. Mtu akipunguza tunaenda kukupatia ku 40. Bo, hii ni vende nayo ni ve makayabu. Mwisho wake ni vende. Na hii nayo ni ve makayabu tunausha kwa bei ya 27, mwisho 25. Ve makayabu kila fungu. Hii ni kazi yetu ya mikono sie wazee. Hii kazi yetu iko na maana juu tungali na vichukulu na watoto. Hatutaki kufanya. Hatutupende kukua tunaenda lomba lomba pale kwa barabara. Ndio kwa maana tunafanya hii kazi. Hii kiko na maana kinabeba makayabu. Jina tunaita kikapu. Hapa mimi napanaka $1. Mpaka sasa hizi siku hatuna ile ya kabambi sana. Ya kabambi sana tunausha bei ya $100. Wa 90-85 tunampatia. Wakati association ilikuwa ya kuwa tulikuwa na shida mingi kwa kupata samaki kuma interieur. Na kwa hiyo tukakuta vile vitu vinatulemea sana. Wewe tujiunge. Wakati tunatoka twende ku marché d'approvisionnement kununua samaki. Tukajiunga tutanunua mzuri. Kwa kuwa wakati tulikuwa tuenda bila vikundi wa fournisseur wetu wanaitwa Waganda walikuwa wanatutesa sana. Prian bei yeye anataka na njoo nye tutaendea. Hivi iko 20 poissons unaweza penda moitié 10 poissons mimi nakupatia moya moya hapana. Ba moya moya ni mule ndani ya soko sababu bao wanaweza kutulangulia sie kisha banaleta hiyo.
kweli sasa tunafaidika. Unayua sisi tunakuwaka nguvu kwa kuchunga makuta ndani ya nyumba. Swati mnaweza ingia kulikilemba au unaweza tia kukopeke fulani. Wakati unaona inakuwa sehemu ya kutosha, kama uko lokatere unalipa garantia ya nyumba, unalipia na watoto masomo. Na kama uko na nyumba yako personnel inakusaidia, unaweza hata jenga ingine nyumba. Huko nyuko wanajenga, hata si wote, hata na mimi peke mimi niko na jenga. Afadhali tunaona ile kazi na tukulishia watoto na tusomeshie na bavalishe. Juu wakati tunalangula ile fungu ya samaki, kama tunalangula kule mu $30, il faut tujiarrange mu ile $30 tutie na dépense yulu ya gari ya mfanyakazi mwalipakiza mwalipakula na depo na taxi alete il faut ingi mwele makayabo. Donc mwele funga makayabo yote tunapaswa faidia $2 ndani. Avantage yetu tunaiona kwa kuwa leta analeta taxi zake mbalimbali. Tunapima discuter hazo hapa mu bureau kwetu. Ukisha discuter tunakisi tutaitisha wanamemba wetu tufaile mchango kwa kulipa ile pesa ya leta. Kwa kuwa tunaona kila mtu anajisimamia yeye peke atalipa pesa nyingi. Mimi kwetu leta analeta taxe fulani, sisi tunaipartager kwa mama, kwa kuwa kila mtu anaweza lipa swate hata 2000 francs ule alipe hata $50. Na hapa kwetu hapa mmarshe ya Virunga wakati tunauzisha kuna taksi tunalipaka ya mwisho ya mwezi na ya mwisho ya mwaka. Itanze tunatumani kimoya tu kwa association juu shi tuko marshe association. Kwa kwetu mingi difficulté tunapata, surtout mwa barabara tunapita tunateswa sana. Insécurité iko mingi sana. Ndani ya njia kunakuwa matatizo mengi. Tunatokea watu ba aina mbalimbali wenyewe banakuwa na masilaha, banakuya kunyang'anya watu, na viole watu, wananyang'anya vitu, pesa ya vile. Hata utafikia mtu wangu kama mwenyeko na bahati mbaya, banamubeba banampeleka kati ya polisi. Mwaka jana tu tulipata mauaji ya wanamemba 6. Leo watoto wanawakia mayatima. Wakati mauaji inafika ya kwanza, tunatafuta mwaya ya kutosha ile mwili ya mwenye waliuawa kule kupori, tunaileta hapa kwetu. Kufika hapa tunamnunulia kikundi kietu kia pato ndogo, kinachikaza kinanunua serkeye, kinahudumia enterema yote. Parapre kama alikuwa na mtoto mwenye alisa ondokea, iko na droit ya kupia kutumika pa nafasi mzazi wake alikuwa anatumika. Mbele ya viongozi kitu kenye ningemsi sana kufikisha ni kama ile tatizo ya njiani. Watusaidie sana. Sababu kila siku tunalia amani. Maelection iko inakuya. Namna gani tutaendelea kuvote batu na tuko ndani ya difficulty. Ile wakati tunaona kama bakubwa kweli habatusaidii, kumbe kila mtu abaki fasi yake. Bo kama banatusaidia itakuwa furaha kwao na sisi. Sababu hii ni chakula tunachuruza. Hakiishi hapa kumji wa Goma, kinaenda kila fasi. Na kule ku niveau ya kapitali inafika. Kuma provinces zingine mbalimbali inafika. Sasa kama sisi tuko na matatizo ndani ya nchi, je, mnaweza kupata bahari yetu ya Nord Kivu tunapata tu sambaza. Hii samaki kabambi haiko. Hii samaki inatoka kwa étranger. Alafu kama kunjia kuko na salama na sisi tutakuwa na salama na kazi itaendelea vizuri.